Runmawi TV clear to te by vek bule Vanlalchhuangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasa in chanchin lang sarzwalte ZPM legislature party leader chief minister ni bok pulal do amandam papia le Mizoram chu PC in Ralte anen kolti lo chu MNF le congress in kumsom nga z anen kolto chungin dampabial chu Indiaram district nufual zaria jinga alatel thu soye Social Welfare Minister Runmawi Hlutea te enkol na atan le buaypuy na atan sarkarin cheng nuai sasom pathuma seng to ni asoyin rangphur na atan cheng nuai sasom nga poit panga pasari aseng to ni na soibok Bihar Lalthanpuii sang ni somni panga atan na inbual sai na chwana vortop athleng mek US President Donald Trump chuan Pathiani Khan King Charles pathumna in aunaw pa Anggu sex offender Tito Jeffrey Epstein na anin zom na zathlak taga Vanlalchhuangi na ahlisak nuwa UK Lalthanpuii aril ruan at thuasoy Duna Chanchin Kim Changsokin ZPM legislature party leader chief minister ni bok pulal do amandam babia le Mizoram chu PC in Ralte anen kolti lo chu MNF le congress in kumsom nga z anen kolto chungin dampabial chu Indiaram district nufual zariat vel jinga alatel thusoye dampabial na vale silsuriat lo na he thu hi in rinikal ta khalpulal do amachwan soya dampabial chu an nufual na achanga khai chuan tum thu soin ZPM candidate Puvanlal Sailo vote turin dampabial mi puite angena ni pulal do amachwan silsuri le chevel na va po telin Bangladesh nena insum don ton na mun pui ala ni thwai do ni in soya border threat chatak neya Bangladesh nena insum don ton na nei chu chief minister ani na athil weber pakhat ni in soi Bangladesh lamin silsuri na Indiaram de phlengkong pui an siam to niya asya thule Mizoram lama pukjinga changa silsuri le marpara north chu chataka siam ve tura malaka ni to thu chief minister chuan soya Mizoram chak lak na silchar chau ni lo dampabial paltlanga Bangladesh inkalpo na cha siam ani huna kan har sat na lian tak pakhat chu sut kian ani dona ni ati ZPM legislature party leader chuan dampabial mi puite chu kan candidate in vote hian into le fa te tan in vota ZPM policy in vota Min vote bok Aitea ruling ni indu le du lo chu nangma ni du thlan na ain ngati in du thlang thiam turin kangen cheuani ati bok Chief Minister pulal do oman Mizoram tlo alo zingo hati High Court Chief Justice Ashutosh Kumar chu nimin khan thingpui in puin thilpoi mo sang asoipui Chief Minister chuan Justice Ashutosh Kumar chu Mizoram aron tlo awanga lom thu shilin Mizoram sarkarin judicial infrastructure lama mason na anei te baka machhop anei te alo Mizoram State Human Rights Commission din chungchanga malak mek dan te asoipui bok Justice Ashutosh Kumar po in judiciary lama Mizoram sarkar malak na fakin angai pe mo thil te chief minister chu ashil ve bok ani Social Welfare Minister Runmawi Hlutea te enkol na atan le buaypuy na atan sarkarin cheng nuai sasom pathuma seng to ni asoin rangphur na atan cheng nuai sasom nga point panga pasari aseng to ni na soibok ZPM party chungin khom voina neya he thu hi Runmawi chuan soya tun thlengin damdo in sang adam lomi singli sangli zanga le somli le parukte in enkol na bill pek sak ani to nia soin hemiata na sarkar sum sen zat chu cheng nuai sang ruk zaruk le pali atlin to thule phaila ma mi sang ni zaruk somthum le pasari river anni to thu soye Runmawi chuan sarkar masalama damdoi le ruihlo alwarin khotlang mi pui an rum nia soin hosathu te awangin in loram man thlengin asang chowa kan sarkar kumni chung hian theitopin kan beya first lama kan ho tu te point smuggling thil le ruihlo chi sang anman molmola tuna chuan hetiang lam hi atom im choviau to atia he thilin angong ruihlo boyatang laklo te tlom ngai lo enkol tu hom sang te chu na sataka soisel anni thar thut nia soin ruihlo ngai te enkol na hom chen khatami chalai sang Ralte chu anron chua khuka tamtak chu mani ina pole dulovin aizol khuchung mun sanga anwak dara nunaw an thlamuang lova tuam hlom tu nei lo mi bai vai te chu tuam hlom turin thei top kan chuang hala ni ati Social Welfare Minister chuan NGO le ko sang te puina ngenin anni ho nen hul hiap short stay an duang chuak ti soin Mizoram Senate Revival Camping Center amantira nisomni chung camping ne chinani thua soya camper te chu an lo chwa vele after care follow up ti turin volunteer psychologist le social worker Mizoram vele nanum zwing hal chin thule kartin anina tlo in thlathum chung an vil zui chin in asoi hemalak na awanga ruihlo ban san tak le tumna nei mi somruk chuang in skill training an paltlang to ni in Runmawi chuan asoya
Hlutea short stay program a hian mi zariat som pasari vel en kol ani to ti soin tuna hian batch pangana kalpui le mekani thule November ni som pasari a batch parukna kalpui le tum ani thua soibok ani Mizoram kumin January changa October ni som paruk thleng khan ri hlawa wanga thi mi somsari pathum anom to a hengzinga mi somni pasari te su heroin wanga thi anni Excise and Narcotics Department dina chinchia danin kumina October ni som paruk thleng khan ri hlo heroin wanga thi mi somni pasari anom to a hemi hun chung ve khian Mizoram ri hlo wanga thi mi somsari pathum om to in mi pa somruk pakhat le meichia som pani kumsom pakwa changa kumsom nga le pasari in car mi te anni kumin January changa September ni som pakha thleng khan Excise and Narcotics Department din heroin kg somni le pakwa le grams ani som anman to a hemi chung ve khian methamphetamine kg za somriat le gram zakwa somthum le paruk anman to bok Excise and Narcotics Department chuan kumina September ni som panga thleng khan ri hlo kai noya mi zasari somni pali anman to a thubai zali le pakwa anziak lut to ani Excise and Narcotics Department chuan kumsang kha zakwa somriat pali achang khan Mizoram ri hlo wanga thizat an chinchia chana kumsomli le pani chung kumin October ni som paruk thleng khan Mizoram ri hlo wanga thi mi sang kha zakwa somnga le pani anom to a hengzinga sang kha zasari som pali chumi pani in meichia zani somthum le pariat anni kumsomli le pani chunga ri hlo wanga thi mi sang kha zakwa somnga le pani zinga hian spasmoprozivin emo pervon spas emo mangchin mi sang kha za somruk le pakhat heroin ti chin mi zani somkwa le pakwa le ri hlo chikhat aya tamti pol chin mi zali somkwa le pani anom bok Lai Autonomous District Council LADC Sarkar ding lai term chu kumin December ni som pariata atop to donawangin LADC in Lalthanpuii ani rin ani State Election Commissioner Dr. H. Lalthanpuii LADC in Lalthanlo turata na inbuat sai na dante Thlai turin longtlai hiat lo a in thanata na inbuat sai na mi poimo district official police ho tu te tlomngai po le caution shrai tu te po in thanata na inbuat sai na chungchanga soipui bok member of district council MDC somni panga seat omna LADC in Thana Mantur final electoral roll po September ni somthum sangni somni panga khan ti chwa ni to a LADC huam chunga vote nei mi singa sang ruk zariat somnga le pasari omin singni sang sari zariat le somdi le pali chu mi pa ania singni sang kwa le som pathum chu meichia ani LADC a hian vote tamber na polling station pangkhwa polling station a vote sangkhatza somriat le pakwa a oma vote lemna ber mongbu chwa a vote khat chau a thung ani Rochingtama wanga sa zupuang in Mizoram hunshang shanga chung ko sanga zaruk som ni le pani te thoma hector sang ni zathum somthum le pakhat panga palia zaw ati chiat sakto Agriculture and Farmers Welfare Department ho tu tenan soidanin Rochingtama wanga sa zupuang tuar tu chung ko sanga zaruk som ni le pani te hi Mizoram district tina khoza som sari ayatlem lawami te annia sa zupuang in thoma ati chiat zaw zong la khomek ni in November ni som panga a chuan sa zupuang in Mizoram puma bule thlai anti chiat zat po chiang le filfai zo ka puan thei anin be se ani Kumin September Tlatop Lamkhan Lunglei District sa zupuang in lo nei tu chung ko za somni pakhate thoma ati cheto a sa zupuang tuar tu te hi pungzelin tu hnaya chuan chung ko za sari som pakwa in an tuar to ani Lunglei District bika hiana tira khosom pakhat chawin an tor lain tuna chuan khosom pakwa in an tuar to a Serchip District ka po chung ko engemon za thoma a Serchip Joint VC le Agriculture Department in zirtop nikalta khan sa zo shairun pui an nei bokani Agriculture and Farmers Welfare Department chuan sa zutur tamtham tak an sem chuak to ni an soya sa zupuanga wanga kutna thok tu te torna le an hlau chu State Specific Disaster Rapuang Turin Disaster Management and Rehabilitation a angena State Disaster Management Authority po an chairman Chief Minister Hova Chukom thwai tura be se anni Dampabial by-election laum tura Chief Minister Pulaldu Amale advisor to CM Dr. Lorraine Lalpek liana chinza the campaign in election model code of conduct an bo chia niya shia ep to parties wal ko na chungchang chu voin hian election commissions of India nena thon be se ani
Chief Electoral Officer CEO Pisa Changa Thudondanin Chief Minister le Advisor to CM te campaign dana wanga MNF party zwalko na chungchang churo realize at PM party chuan chang to in Mamid Borsab District Election Officer ni Bokle Dampabel by election returning officer tin ngai dan an soipo CEO win ain fiat to a heng report hi ECI ya thon ani nga ECI in thutluk na aron siam do na ni Chief Minister le Advisor to Chief Minister 10 Election Code of Conduct an bo chiania soi chungchanga hian MNF party ayoin ukil pizothan sangi marchon complaint at Hlutea Chief Minister Pulaldu Oman October ni somni pakhata West Pileng khwa ZPM candidate ta na campaign na a reek khwa le chevel khosom pali chom tur chengvai bel che sari som sari rahman ani tur thu apwan chu in thandan bo chiat na nia soin advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Lalpek lianan October ni som pasaria parvatui le phulpui west khwa atlona adam loinen tirna a hwai khot atlona dam doi tam tham tak a sempo election code of conduct bo chiat na ni in a soibok hetilai hian dam pabial khochen khata atlona t-shirt sema BJP pu na chungchang po Mamid district DEO chuan thu boy aziak luta hemi chungchang in soifia tura BJP shwai tu te atina chan ani nuwa langai to azom turani Aam Aadmi Party AAP Mizoram in PWD Minister Vanlalchhuangi chu in thandan bo chia an pubok ani Mizorama Myanmar Ralte Anggu zetlale mitnau te thalak manga chinchia nakal mek chu za somli le pariat point panga zo ani to Home Department tho tu ten Swedanin karkalta zir top ni thlengkhan Myanmar Ralte singthum sang khat zani le somruk le panga zinga singkhat sanga le za somria te biometric data la khoma ni to a hei Myanmar Ralte omzong atanga chutin za somli le pariat point panga ani kumin July thato pachang khan he na hi Mizoram district som pakhata kalpui chan ania khol har san le internet chak tok lo awangin du angin thok chak theilo ma se he na hi a thei anga chunzom zel ani Hlutea Short Stay Center Bech Pangana Synod Revival Camping Center nei boy nei meka camper chung te chuvo in khan core committee on Hlutea chairman Pumal Somzwal Ralte Hovin DMC Piputlang Dorpuya anin mukhom Hein mukhom na sponsorship and referral services tax group Rahman na neya hian Dr. Henry Zodin Liana Patswao Professor MZU member tax group on sponsorship and referral services Vanlalchhuangi Councillor SSWRC Pumoses Zofaka MDUF member tax group on sponsorship and referral services ten Hlutea Kempa lut mek te anlo chwa huna annu le pa chung ten anlo don sundan tur mangai na ne lo kwang ko a anni ang anga lo pom thia ma chul thu te chung ko a hun man ho ko chan le khotlanga ta lu apoi mo thu le chule poi mo dang te an soi ani Hlutea Short Stay Center Camping hi athonga na nei mekani a atho rukna po November ni som pasari sang ni som ni panga a chan le tura Rahman ni in December tha ero an olang Hlutea Short Stay Center hi March sang ni som ni paruk thleng kalpui tura Rahman ani MPCC Treasurer Dr. Lalthanpuii kan ZPM chu MNF nen andang lam na haom lo nia soin MNF khan mi puite hna cheng noi thuman zwara mi vanei bing hna cheng sing ni sanga an pe thei shama tuna banakai policia po hian mi zasari vel chau an thlang chuak ati Lunglei District Congress Committee boss sai Lunglei Congress Bhavana leaders meet aman puina Dr. Lalthanpuii he thui vo in khana soya Congress Party chuan minol pui ma khongain NLUP ya chung konwai khat singli le pathum chuang hne na bulchan na turan pe ni in asoi MPCC Treasurer chuan Congress situn ma changin mi re theite ta na ding kan ni ti in tun thlengin mi puiten leirem an ra hi kan tumber alani zelati a voina kan ram kaldan en hian he tiang rengot hi chuan kan kalrei don lo khopuila ma mi puitan sum awang ema thingtlang lam phei chu an leinat omzual tuna kan sarkar shon me khian sarkar sum zem hi mi puite ta na honglova ala the ang bera an hunga mi puite kan roma ne ti zoram mi puin Congress lo chu in ngana tla kan mutalo nia soin Dr. Lalthanpuii chuan party dangin ram an kai shwai chuan mumang rama min shwai lut china tuna chuan Tensol Peace City an boy puile mek ti in Congress chuan atak rama mi puite an shwai chin ni in a soibok Mamid District Primary Health Center Pakhat Marpara PHC le Aizawl District Urban Primary Health Center Pakhat Zemabok UPHC in India Rama Sarkar damdoi in Chabik te na National Quality Assurance Standard NCAS certificate an nei thar
National Health Mission Health and Family Welfare Department Mission Director Dr. Lili Chuan Health and Wellness Center Primary Health Center Somngale Pasari Target Zinga Somlile Health and Wellness Center UPHC Pakwa Target Zinga Parukin NCA Certificate an neto ti asoya India Rama Sarkar damdo in Chabik te na NCA Chanchinthar Marpara PHC le Zemabok UPHC te hian ate na za sumkwale pakhat point pakwa pasari le za sumkwale panga point pakwa pariat te an muti asoibok Mizoram Sarkar damdo in somngale pali tetsu NCA's National Certificate neto annia tuna hian Sarkar damdo in som parukle HWC Subcenter somnile Patubin State Level Certificate neto in National Level Assessment until make ni in Dr. Lili Chuan asoya hemi baka hian Champai District Hospital chuan naw nei na mun chabik te na Lakshya le naupang enkol na mun chabik te na maskan certificate muthar ni asoin Lakshya bika za somkwale pathum point pakwa paruk muin platinum batch andonga maskana za somkwale paruk point panga pasari an muniin asoibok ani MNF Chalai President Purabart Romoy Roite in ZPM Sarkar Nwaya Danbot Siat na Anasahlenia Soyin Kuvatol Rug Hlutea Fertilizer Tol Rug Chungchanga po CM Mainrol Nia Soy Aniati MNF Party Tsungin Kom Voinenea He to He Purabart Romoy Roite Swada Soya Dampabial by election campaign ni Meka opposite PM Sarkar Hian Dan Anbot Senasahlea Danbot Siat Hi Enga ma an ngailo ni hiali na lang atibok Purabart Romoy Roite Swan Dampabial mi puizinga ZPM Lalthanpuii anomlo niya soin ZPM hian bufai man aletin antitova electric bill antisang na sa hleboka dampabial kong at HMM bok atia dampabial mi puite hian ZPM Sarkar hian engma tak antithelaw ti siya se kaduti in dampabial mi puite hian Dr. Lalthanpuii na mithiam de essential lama po ngai na shetur hebial har sana tak lakachanga phurchwak theitur an thlantlin hi achul hle aniati Punpia le so thing le le shal chungchanga po ZPM Sarkar a hlo chamchiang hle nia soin Purabart Romoy Roite chuan so thing le na avaibel chheli chuang sum aching pen thu te kan sia a chui chiang in thil diklo ti tu shem thwai se kan du hle atia Punpia chungchanga po kun thok tu te anti beidong hle hle nia soin Mami district Punpia farmers ten Sarkar retin Punpia man antel lo na sa ni in a soy MNF Chalai President chuan Chalai te MNF party zom tura somin FCAA sakni somni pathum chungchanga kan ramshal ania kan ramshal ani hian Chalai tamtak ram le nam mangai na konga akai harti kasya atia Chalai te zoram le nam chan tura lungrol taga malampana dongai dova thongai thok turin a som ani Guwahati High Court Chief Justice Mizoram State Legal Services Authority Patron-in-Chief Nibok Justice Ashutosh Kumar and Vuin Khan Mizoram State Legal Services Authority le District Legal Services Authority Titan Multi-Utility Vehicle Availiam Justice Ashutosh Kumar Swan Legal Service Program Shang nei na ta na motor thar nei ani chu lomomati thu soin multi-utility vehicle chumi pui atam thei ang berin andik na chanvo mani kot kai nge yan hu theina atan le anham chan nan hu zel theina atan changkai taka man ani ngei theina tura mangchangkai turin Legal Services Authority te chu atsa ani kumsang ni somhnia changa sang ni somhni panga chungin Mizoram State Legal Services Authority le District Legal Services Authority ten munjakwa somruka awareness nei Meanwhile, thum singkwa sang sari zali le somra de pali in ham chatna an lodong to a outreach voice sari somruk le pali nein mi sing riat sanga le za somruk le pakhaten ham chatna an dong to bok Mobile Lock Adalat Voi kwa nein mi sari som pakhatin ham chatna an hua henga an malak na turatan hian multi-utility vehicle chu District Legal Services Authority Secretary Cheute Kuta hlan ani Mizoram po lam chanchin ilongai thak chun zamang Telangana Ranga Reddy District Shevela Bula Hyderabad Bijapur Highway ya Mirjaguda Nimin Khan track pakhatin asirle lamakal RTC bus chu asua mi som pakwa inunna anchan ba ka mi engemazatin hliam antuarbok Chevela SCPB Kishan Soidanin Tandura Changatlan RTC bus hi Chevela Thlengtur ani thuasoi SCP chuan truck hian lung apura tuna hian mi som paruk an thi ti kanem het theya chungzinga chuan truck driver le bus chuang engemozat an telani ti in SCP chuan asoi hethil thleng hi chuichan mek ni in Rajendra Nagar DCP Yogesh Gautam chuan truck hian bus hi asua lane ding lama om ti asoi DCP chuan truck khaltuin overtake tum line accident hi athleng MT emo kong diklo lama atlan MT emo kan fin fi anga ya ni ati hethil thlen lai hian bus chunga hian mi somlian om ti asoi boka anin sutnu hian truck kin
lung apur chu passenger te chunga atla ti asoibok DCP chuan he accident hi Bijapur highway a thlengani bus atangin ruang le hliam te hi la chhuakin damdo ina kan son me kani asir le lama lir theitlan dan tur an son ani ti in DCP chuan asoi he thil thleng chungchanga hian Prime Minister Narendra Modi chuan a social media platform X a Telangana a Rangareddy district at swal thleng wanga nunna chan hi alung chia thlak le a kangai to na chu he Hauhnar satakara hian atwar tu mi puitele an chung te hne na oma hliam twar te dam thoi theina jong chai puin PMNRF ne na changin ex gratia mi thi chung te hne na cheng noi ni pek ani anga hliam twar te hne na cheng singa pek ani angati Telangana Chief Minister Office point exa Rangareddy district a Chavela Mandala Kong Puya Chet Swalna Thleng chu CM Revant Ready an alungai thua soya CM chuan official te chu a hmun thleng hal tur le achul anga chhomdol na hala turin a sha tirani Hyderabad pana bus accident hliam tuarte damdoi lam enkol na chhazok pekna tur ro man siamin CM chuan Minister Omsa te chu accident thlena hmun thleng hal turin angen ani Pathiani November ni khan Rajasthan Falodia An Pathian beturakal te phurtu minibus chuan stationary trailer chuck asuwa mi sompanga an thia midang pahni an hliambok headset swal hi Baratmala highway ya matoda khwabula thleng ni in police te chuan an soya heng thi te hi Jodhpura Sursagar area mi an ni a Bikanera Kolayat Temple changa Kapil Munish Ashram achong chai na an nei zo hnuwa an holam an ni Palodi district a kongpui chet swal na a mi sompanga inun na an chan to a mi panin hliam an tuara hliam tuar te chu enkol mek an ni ti in police commissioner Om Prakash Pashwan chuan soi Vikaj Rajpurohit Superintendent of Mathuradas Mathur Hospital chuan Police Commissioner Hena Changin Kol kadonga damlo chet swal tok to te enkol dana film khur le in pereng turin thu kadonga thi sompanga changa somparukvel an oma chumitan chuan kanlo in pe ani ati Chief Minister Bajanlal Sharma chuan lusun chung te torpui thu soi hethil rap thlak taka hian hliam tor zongjong te chu enkol dan tur dik tak pek ani theinan district administration official te shatir ani thu soibok hliam tor te chu dam thwai tur le tharau bo Ralte tan thamwan na aum theinan du sakna a hlan bok Bihar Lalthanpuii sangni somni panga atana inpuat saina chuan vortop athleng mek National Democratic Alliance NDA in Nitish Kumar kai shwaina hnuaya in thlan an bei mek thuan soilain Union Home Minister Amit Shah chuan Chief Minister post chungchanga thutluk na chu in thlan zoa scenario changa clearin siamani tur thu soi amaro chu Mahagat Bandhan chuan Tejashwi Yadav chu Chief Minister candidate atana puanga Vikashil Insan Party ho tu Mukesh Sahani chu Deputy CM machon turin puang Bihar election sangni somni panga a hian members ni somni le bathum omna assembly hi thoni ani anidona atho khatna chu November ni ruka nei ani anga athoni na chu November ni som pakhata nei ani anga in Lalthanpuii chiarna hi November ni som palia nei ani ang US President Trump chuan Pathiani Khan King Charles pathum na ina unau pa Anggu one sex offender thito Jeffrey Epstein nena anin zom na za thlak taka Vanlalchhuangi ni na hli saknuwa UK lalchhungotan arilru ana hleti asoi Tunai Air Force One na chuang AFP reporter zona changin Trump chuan karil ro na hle ka soitum chu chung ko chunga thil thleng hi thil rap thlak takani ati chu chu tin mun lung chhiat thlak ania apoilu tukbok ka soitum chu chung ko tan hian karil ro ana hle ani ati kumsom sari pakumi Trump hian tunai thlaeng maza chung khan ama ngein politics lama harsana atoka New York financier kumsang ni sompakwa jaila thi Epstein nena anin zom nia soiwangani Trump pathu soi British sarkarin Lalthanpuii tuna Andrew Mountbatten Windsor tia shatlar hi asipay reng kala number Vice Admiral choi moina title lak saktumin malaka ni don ti asoiwangani US President hian Britain lalsung ko angai san thu asoifawa asoina number chu September tha Charleston state lo na ropui taknei tura alo mi khwal chum kha ani Trump hian atlo chung hian Windsor Castle state dinner kim chang adonga military parade le flyover ani bok
Mase abstain file tia soiti hi Trump president void ni na abstain na thian hunrei tak chunga buaina chokchuak tu berani puanto angin Charles thian thole ni khan anauzok lal ni na le choimoina la omzong zong chu apai veka Windsor East Aitea hunrei taka chen na atangin achwa tirbok Defense Minister John Healey chuan pathiani khan BBC hne na lal kai shwaina hnoya tuna hian a Vice Admiral title hnungber la om chu pai chwa tumin ma kan la me kaniati Andrew hi kumsang ni somni pani khan Andrew hi kumsang ni pani khan Virginia Drew free in thu boya siam saka wangin anu Queen Elizabeth II in a choimoina sipai title dangte chu alo hli sakto ani lalunau pa no pangjok hi kumsang khazakwa somriat le pani a Falklands War Royal Navy helicopter pilot na atho awangin choimoya ni a kumsom ni pani chung atho hnuwa kumsak ni pakhat khan acholani kumin October thlachung khan Myanmar sipai te beipui thlak na awangin civil misa somni vel anthi Thaliamta October thlachung khan Myanmar ramtwal chung boina awanga Myanmar sipai ten beipui an thlak na no pangsom thum le parra tilin civil misa somni vel anthi ni in Assistance Association for Political Prisoners AAPP chuan atar langa kumsang ni somni pakhat February ni khata changa Myanmar sipai in thune na anla ka changin kumin October ni somthum pakhat thleng khan Myanmar sipai te beina awangin civil mi sang sari zali somni pasari anthi to ni in atar lang hemi hunchung vekhian Myanmar sipai ten dan lova anman mi sing ni sang kwa le zakwa anom ni in AAPP chuan atar langa heng jinga mi sing ni sang ni zanga le somriat pasari te chu sipai te hian anla sheng ni atar langin an shenjinga mi sing khat sang khat zathum le som pathum te chu thubuai or tirin tan ina an khungmek ni in AAPP chuan atar lang bok khati song kha Chanchinthar kan pon the te chu ani e